Ukona memesayo, kukoni kumtemnyama, ngibona amanzi amnyama, hlasela dlozi lami, iphupho lami, kwenzenjani, iphupho lami, kwenzenjani, iphupho lami, kwenzenjani, iphupho lami, kwenzenjani. Akakho mama. Ubaya ngapho Sihlobo? Ngicabanga ukuthi lokho behambe kuma extra bakaphendula. Kathi bona beze behambe bonke shuwa kusale wena. Kathi wena kulo kunye ongakwenza yini eminye imisebenzi ongayenza lapha ngaphandle? Yenza ama piece job shuwa mdeni. Piece job. Uyasebenza la uchaye izitina njengabanye abafana. Utshona lokubhoda khona la ubamba lezi zinto ongamelanga uzibambe. Hayi. Hayi baze bangenza uSihlobo lapho. Hayi ma. Hayi kathi awulabangani? Mina abangani vela ngiyenza. Owami umngani ngumuzi kababa. Umuzi kaYihlo kwenzani wena? Yiwo umngani wami wona lo njengoba bathi usibaba engekho nje yimilihlo lakhe lapha ekhaya imumele impontilo zonke zikuona. So uthini? Uthi ulilihlo likaYihlo wena? So kuthi ukuthi phela wena songudlodlo wena. Usuyindoda yami phela wena mdeni wena. Indlela okhuluma ngayo. Hayi bengaqondanga uyibeka kanjalo mina. Thini? Yimilihlo lakhe. Usuyindoda yami wena yikho phela wena ukuchaza la. Lalela ke mfana nami la. Wena ngakutshela ukuthi lapha kulomuzi lo vele awuyilutho wena. Akulanto nje kumele uyibambe, kumele uhambe uyechama piece job le labanye abafana. Utshona ubhoda, sembiza abantu bami. Nxa ngifuna ukuba labantu bami isikhatha ngisithole. Kulawo. Sihlobo, nyimi mama. Sinini, nyimi mama kulomdeni. Awukuphume nje la uyedinga yakhe imisebenzi le ngaphandle. Mana ke ngikutshele ke mfanana. Lo ukuthi phuma uyedinga umsebenzi kumbeni njani? Into engikutshela ukuthi namhlanje kumele uthathe zakho. Ubuyele lapho owawuhlala khona. Mama. Owami umuzi angisakudingi mdeni. Kodwa kulapha engingakhona umuzi kababa yona lo. So yinkinga yami leyo. Yinkinga yami naleyo ngiyakutshela ukuthi lokhu wena okwenzayo la vele izinto ezingaqondana lawe. Kudala ngikutshela kodwa ulenkani. Kathi usutshona lokhu bhoda kuyini ufuna ukubona khona la? Ngililihlo lakhe mama, ngililihlo lakhe. Hayi ngiyaxolisa mama kodwa vele ngaqondanga uyibeka kanjalo. Ngiyakuzwa njengoba usithi uyaxolisa kodwa ukuxolisa kwakho mfanana akusoze kuyitshintshe lutho. Into nje ongayenza njengoba ukhona lapha ekhaya. Kunzima ukuze uphume phela anti wena ungugangeni wena. Uzaphuma uyenga. Into ongayenza nje lapha mfanami, into nje ongangenzela yona ukuthi lapha ekhaya uyenze lokho engikufunayo. Ngathi dobi igabha leli ugijime yikho kumele ukwenze. Ngiyezwakala mama. Njalo uYihlo mayebuya mfanami, ukuzwa nje uvula umlonyana wakho lo umtshela into ezenzakala lapha ekhaya. Uyahamba kuphela kwagoqanyawo ngiyakutshela mfanami. Ngiyaxolisa. Ukuvele nje udlodlo mayebuya lapha. La sefonini vele ubaba bakho nxa ifoni ungayibambi. Mina yimi ngikhuluma lo dlodlo. Wemfowethu ungayilahli themba, ivele injalo impilo iyajika kodwa kuzodlula. Wemfowethu ungayilahli themba, ivele injalo impilo iyajika kodwa kuzodlula. Namhlanje kunika impilo ejulile, kusasa ivuye unike lo sisi. Ivele injalo impilo iyajika. Andaba babuya bodwa Sihlobo unga. Into zejiyo vele I regret lokhu ngayiregister I really don't understand it. Ungcono ngokuhlobeza uyi-understand maybe ngisincedise 1 2 1 2 simove video. Yeah, it's okay.
Asithembe njalo ngoba hayi. Salibona. Yebo. Ngiyaphila mina. Singamthola isihlobo. Isihlobo. Hayi, usihlobo kakho kuma extra lesson. Uphume ekseni. Alright, ngabuya umtshela ukuthi sifikile simthini. Oh. Ufike isikhathi bani ngoba thina besifumela isisebenzi sesikhathi. Ngakuthi bekusikhathi bani angazi kodwa kuma extra lessons I'm sure ukuthi kuma extra lessons. Maybe kugcine sokutshintshile uhlelo ngoba kuma extra lessons. Alright. Okay. Alright. Ngiyathanda lapho. Selize labuya sihlobo. Nguwe futhi. Sokutheni usufunani? Mama. Lapha kulento enganayihlangani kahle lapha. Sokuyikuyini okungasahlangani kahle wena osukubonile lapha. Ngithi ngoba usihlobo usuke lapha esithi uya kuma extra lessons. Abangani bakhe bebekhona apha khathesi besithi bazomkhangela uthe baya studyela lapha namuhla. So ngicabanga ukuthi kayanga kuma extra lessons usihlobo. Usungumbalisi wakhe wena. Ngosumfundisa sibonile ukuthi usihlobo kakho khona ngale zifundeni zakhe. Ngathi into alisoze lizwisisa. Kodwa kulento eyenzakalayo phakathi kaSihlobo lapha. Usihlobo lezifundo zakhe ngana bahlangana. Okokuqala ke mfanami. Ufike wena izolo lapha. Usihlobo uvele wamthola eyenza izifundo zakhe lezi. Ukuqala namhla kade wena usulapha ukufunda. Ubona kwenzakala so kwelinye ilanga lapha. Lingekho lapha lo baba. Wahamba njani? Usihlobo wangena lo muntu la ekhaya umfana la ekhaya la. Ngazama ukuthi ngikhulume naye asisange sizwanane lo hlobo. Lokho engafuni ukuthi ngimtshele. Kodwa nje sengibona manje ukuthi uyagcina sokubonakala into eziningi ziyamothakala indaba zika Sihlobo. Ngoba akuyenza ukuthi uSihlobo ethi yena ukuma extra lessons abangani bakhe bethi bazomdinga la ngoba ekseni batshele wathi bayastatela lapha namuhla. Usihlobo engena lo mfana lapha. Wazi waba lamanga wena mfana wena. Ucanga ukuthi uSihlobo engangenisa ijaha lapha emzini kayise lapha. Ulamanga. Lakho nje sokungamaplani ukuthi ungichithele nje umuzi wami lokuthi ungixabanisele abantu abami. Lalela mdeni. Lapha uthole kuyinjabulo. Sizwane lodlodlo labantu abethu bayafunda njalo bayapasa. Wena ngosu ufuna ukuzochitha nje umcimbi wonke omuhle lapho oyenzakala lapha ekhaya. Into engizama ukuthi ngitsho la ukuthi uSihlobo lingayekela ukumnanzelela amaphupho akhe azambalekela ngoba ngambona mina ngawama amehlo uSihlobo engena lo mfana la. Ngambona ngawami mina amehlo and mhlana lesiya ku discover lapha sekulate ukuthi uSihlobo udlalise isikhathi. Amaphupho akanyamalala. Yikho kwaziyo kuphela khona lokho. Ukuthi udinga umsebenzi le awuvele uyehluleka nje mdeni. Uyehluleka. Lebizo leli vele mfana mali kufanelanga. Ayisilo vele ukuthi ngabe kuthiwa ubizwa ngalo wena ibizo leli. Ukhangela into vele ongafanelanga uzikhanyele. Ngikutshelile mfanami. Ngathi wena lapha ekhaya la. Lokho kwelihle lokuthi ngilihlo lakhe akusebenzi la. Ngicela uyekela abantu abami baya uSihlobo, musinini musifahle bayakwazi indlela engabakhulisa ngayo. Imlayo yami bayazi abantu abami vele lapha bahamba khona futhi ngiyaziqhenya ngoSihlobo. Lokho wena ukukhulumayo lokho
ayisikho nje mfana wami futhi owami umuzi vela ngeke ungenele awula amandla ukuthi ungenele umuzi wami Okay. ukuphinda nje ukuze ukhuluma ngosihlobo ngiyakubulala ngezami izandla ngiyakuqeda sibili mdeni usundihleka phela usundihleka ubulima masuhleka hayi ngithuba kusiziba sibili Kodwa usihlobo ngambona mina ngamehlwane. Wangena lapha lo muntu la. So wena usufunani? Usuyindoda yalapha ekhaya wena. Usungudlodlo yini? Uza kwenzani? Uza kwenzani? Kudala ngikutshela ukuthi abantu bami lapha bakwazi ukuthi indlela engabakhulisa ngayo ukuthi ngabakhulisa njani. Kodwa lokuphikelela indaba yakho. Yabona njenganamhla wena. Ungathi usuke wathaba wadlulisela. Wena vele into engutshela yona namhlanje uyalala ungasicuphanga wena. Kodwa mina ngiyasola kodwa ukuthi usihlobo lapha khona engabe lawo yena lwana umfana usihlobo kakho esikole. Yazi ungangitshiselisi wena mfana yazi wena ngenyanga zakuqeda ngempama. Kathi vele abantwana othe khona kade bebiza usihlobo banga. Hey lina bantwana. Ake lisondele lapho boboy. Injali impilo iyajika asikwamukele omunye uphaqwe ngabodeni omunye ukhonethwe ezinkinga ivele injali impilo iyajika asikwamukele kuzodlula akusolunga ngeke Akamsani selinyawo bantu abamphantsi inyawo. Mama kusolunga impilo iyajika kusolunga angeke uhlale Mama kusolunga izophela netwayi kusolunga angeke uhlale kuzodlula impilo iyajika kusolunga angeke uhlale kuzodlula izophela netwayi kusolunga angeke uhlale kuzophela Njengobantu abambunjani siyaphila kanti ke sizofuna ake sizodinga isikole sithatha start so Oh, usihlobo khona ngale zifundweni zakhe. Kusho ukuthi liphambana endleleni. okay ayilindele sebe sakhuluma khona lathi sisakho Alright bantu bami hayi hamba nini ngiyamthola khona ngale class. okay Alright bantu. okay Hey, kathi wena ufunani kuna? Suzulalela zona indaba zena lezi zakhona nalumuzi. Ikensinda ndibhimi mina. Ngicela ngikutshela ukuthi venqa insima labantu kumele udlale le khathana le. Kodwa manje ngaba labantu sukhona landelani lo. Iphupho lami lo feza kanjani umhlaba lo ucwela mbevanga iphupho lami Ismail. So wena izolo you decided to be away from home. Ungasitshelanga. Sihambe lidonke ebolileyo thina. Sorry mngani wami, sorry. Something came up ka. Ngiyaxolisa kakhulu thana. Azanifanye it's hard to trust you. Ungasathembi mina wena. Ayi esuka. Hawu. Uyazithemba wena wethu. No ngitshela uyazithemba wena. Ngiyakela njani ukuzithemba? Sorry mngani wami ngiyacela. Sorry phela. Kodwa ungaphi? Uyakwazi yawe. Wena u27. Ha. I knew it. Ngani I'm deep in love like sengizibonela umkhwenyana kababa like you have to try and understand yazi. So, u27 seyile iphupho lakho. That day ngitshela nje ngamaphupho akho mngani wami so u27 ipart of iphupho lakho. Nguyoza unika isithupha sokwa yilo. Hayi ngithanda kwamaphupho siyakubona. Like I'm still a teenager. Into zokudate mele ngizenze and it's major and ama hormones ami yakwazi director ngami. Ngithatha ku27. Wow.
Yes. Wow, my Blood friend. stream yami. Yo, I'm a gone girl guy. I'm a gone girl. Mama kuyakwazi usujola. Silama boyfriend usuthandana wena. Khari bona bathi beqala ukujola lo bekwazi. Ungumuntu go through wakho laloko. Le ngene hey. Angendawo ke lapha. I feel like you're being judgmental right now. No, I'm not judging you, my friend. Ungagijimisi impala ezimbili ngesikhathi esi1. Meaning Ngeke ushayine inyoni ezimbili ngelitsheli 1. Uyakwazi lokho? No, angikujaji mnganami. Angikujaji. You have to be serious. Mana kancane kaya ngabafana. Mana kancane. Yena ungathula usenza so. I'm telling you, one the early pregnancy. Ama STIs maningi phandle la. And you know this place ama STIs. HIV emuntwini. Isisakho ngiyakutshela. Sizasola umnikazi my friend. Please. Sizasola umnikazi mina ngithanda lo 27A1. Into kuyenza ukhuluma songani ngiyakusolela wena. Wow. Ukwazela ngakuthi u27 lama STIs. Nganami ngiyakubonisa. Ngiyakuthanda ngikho ngikubonisa. Lo bathu ayikuboni. No, ayikho right lento yenza serious. You need to focus. Sibona lo 27 wena. Mina uyazi nje 21st ngiyayifuna. Ngiyasifuna nje sikhiye mngani. Khohla nje ngalokho. Angikho lapho mina. Mina zawukhuzeka. Hayi baby. Hayi. Phela nikunjika futhi. Khohla ye. Iphupho lami lofeza kanjani umhlaba lo ucwela mbevama iphupho lami Abonga Madlodlo. Bese ngifile ngokuwa. Awunje. Umdala yakalitshela ngezidemo zakhe. Ukuthi sibe ngobani. Hayi kuhle ngokuyazi mina ngicwala enzima. Ukuthi ngize ngizofika khona ekhaya. Lapho engikhulele khona ngiphile enzima. Ngizwe ngizibonge engazaziyo. Ngagcina ngihambe ebantwini ukuthi ngibe mazi umdala. So hayi right inqodina uselitsheli izidemo zenu ukuthi le ngobani kuhle hayi alright Ma, akubila mntana. Damn it. Ingilizwa liyakhuluma laphana kade uthini lo mafika izolo lo mabuye. Wesifuthu babe isitshele ngezidemo zethu. Izidemo zenu so ucabanga ukuthi linalize libe ngaka nilikhulisa izidemo zena lizazi. Efika izolo lapha ekhaya. Uyabona isibahle mntanami lo angimfuni vele lapha ekhaya. Asowalapha vele asobhudweni lo. Vele lingamvumeli vele lingamlaleli konke olitshela khona vele lingamlaleli mana ngiyekhuluma la engitshela kahle vele kuthiwa bheka umdeni wami yilo nali libize limonana bheka umdeni Ma uzama ukwenzani sibi sengenzeni Uthatha ngapho ukuthi wena uthi ufika izolo kuyona lumuzi siqala ukubonisa abantwana laba sibachazela ngezidemo ucabanga ukuthi abantwana laba ngibakhulisa kuze kube kathesi beze bebe ngaka abazazi izidemo zabo hayi lalela ke lapha mfanana lapha vele into kufanele ubeyazi ukuthi kuleli khaya awuyamukelekanga lapha kazange kutshela ugogo wakho ukuthi ulothi nguyihlo siwathathwa ngumasiziba Kazange kutshela lapha mfana mi lapha vele ukukhalisa isicathulo awulalizwi ebantwaneni bami ungafiki ukuzifikele nje izolo akulanto yaziyo la akulanto yaziyo
Sufika lo mbono, akulambono kumele ukhiphe lapha ekhaya la. Akulambono kumele ukhiphe lapha mfanami. Ngitshela okugcina. Amphindi futhi. Hayi, ulungile mama. Ya, umuntu wazi waphila. Umfana lo, ngani sifuna ukuzela ngezinye indlela mfana. Athi ngihlala ngitshela ngaye nalo masikizulu. Khona vele lebizo naleli waliphiwa nguyihlo njengoba usithi wawumdinga waliphiwa nguyihlo kumbe waliphiwa ngugogo wakho khonali. Na mama vele ngangikhulumile ngathi vele umndeni ufika njani la. Abantwana bayaziwa oqala yimi ulandele yena lo uSinini ubuyisibali. Umndeni mina mama ngimazi. Asikwazi thina. Vele kayamkelekanga. Ngala ngilizwe lapha likhuluma khona la sozama ukuthini ngomama. Vele kayamkelekanga abantu abantu vele konke nje okukhulumayo. Vele ngikhulumise ngayo uyayazi. Ngala lizwe. Ngithemba ucingile mfanami. Bona ka kwenza khona okusikasika kumbe uyenzani whatever you doing. Phelele lapho uthi thina usitshela ukuthi senzeni singaba ngapi asifuni lokho nje. Akulanto ezathi. Thank you. Ahambeni kahle ngeke. Mama. Mama sambeni. Hayi mana ngimisa ukuthi uthini. Uyatholisa. Utholisa ukuthi hayi lokho akusonto ezatshintsha le mntana. Akusonto ezatshintsha sibili ngiyakutshela. Akusonto ezatshintsha. Ngicela ungiyekele ngiqhubeke uhambo lwami. Mama nasizakhala kishoko khona la. Uthi masalileza. Endawo ende ukuthi manje ngoni vele mama. Uthi masalileza. No uyahamba lo. Uyabuyela. Ya. Bengisithi ngiphila nzima esikhathini ngisadinga abangikhaya ngingakwazi ngikhona usazaba wesi. Phuphi phupho lami lofeza kanjani umhlaba